sekarang sen TPSP ni founder malai manuka. Hanya tini bahanya tirpura mata ni MLA malai manuka. Kamu kok salah kan? Kasimit, same no. Oh, MLA yang mana? Dok jatuh saya mano, maximum borong saya mano. Dah cerita wani campur apa ke ketal ke cara lagi ya, song ekdom. Mana? Saya hisabe kintu, bo MLA yang mana orang bawa pai malai pemanja ko. Ini joraman kapan kok sahur kamu, orang kita pai cale nunggu apa luka. Kita kau orang selayan, jangan lagi, kita kali kan. Asal kuno parti itu. Ini tim pramota parti atau IPF ini enggak apa kuno kok selayan. Apa saja व्यक्तिगत. Jadi Siapa salgia sekarang nor dunia buka TPSP ni enggak founder malam ni aku lo kemak kok asa jong. Political issue tu salai jong agak political issue se apa orang nutam sakar namusung. Sungguh saya jonggo apa karsimi. Pore buibe se api kok manuk sakar tu gini bepa. Bas kan salah tu balka political leader pun malam ni nunggu mana. Kabang bang baru kok salahnya. Ang political lo ketar. Jadi karena ani circle le je kabang bang leader apa yang karsimi kelai. Tabung ni je परिस्थिति start सब बुद्धि वांसो बितो अब नीचे आलोचना हूँ किंतु नॉन ऑफिशियली पार्टी को तो जाबो अगर आलोचना बिचिंग ते गुलो जदि उन्हें एक दरकार ना का प्रयोजन ना का होता है ऑफिशियल इंटरव्यू